الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بالسنة عندي فسد أمتي فله أجر الشهيد. Abu Hurayra radıyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Kimde kim fitna fasat zamanında menin sünnetim bekem karmasa ağa şahittin soğu beriledi deydi. Şahit degen Allah üçün can bergen. Allah razıçılığı üçün, Allah'ın dini üçün Allah yoluna çıkan, Allah subhanahu wa ta'ala üçün bardıq Allah'ın hükümlerini takat kargan insan da aytadi. Oşonçoluk soğupka eye bolotkensiz, uşul zamanda, azırkı bizim zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tilitken bolsanız, sünnetini beken bolgan bolsanız. Har bir Peygamberin sünnetinde bereke var. Misалы, tamақтың алдын қолды жууш, бүткөндөн қолды жууп, осты чайкаш, дайыма жылмайып жүрүү. Табассумун наби саллаллаху алейхи ва саллям ла туфарриқун нас. Peygamberin жылмайганы адамдар бөлгөн эмес да. Siz бардыгына жылмай бериң Allah үчүн. Ушу отса да жылмай бериң. Иншалла сиздин жашооңузда береке болот. Sizge şahitin soğu verilet. En büyük daraja beyişte sizge verilet inşallah. Bardığızka, жылмайышка Allah Teala tofik bergen bolsun inşallah biiznillah.